Iniladak lang pero hawara lang penangan na riso isang silang pet pensi kalitang itu musuh samila rong pia pan justice ke hangki la sila so put ladak kache so pilo kusanji ke ladak ko ni na amar dami pilo kusanji ke dilo tom pini labang so sai kache song ko le pilo ke dampang ebel kini to ani noga de shika na to labang ke to ang bangso kalitan samila do hang pia pan apramar mudetri Bunga mereka coklat langsung petak itu. Labang sopan karmu, ini kamu. Dokas border kola pendang ini kola kamu. Sodak kang suan pas kami pas kola lo tidak sokan saya. Tipu nang di pucing kan badolo. Ini cuma kemangke. Lahan lo lah. Kalau pina pandangke pasti pibek kan pucing itu cuma kemangke. Nah itu. Langsung petak pilok pucing ke. One ini bong, lihat kumlang kan kasi. Lason nakil, lason kota ay ini litum sini dunde. Lapen non kita phobom jilang jong ti litum chisong kami mimti. Lati tum ingtar rapen chisong nang jila pela kal prit han name punishment palong beng nang jila han pasti pibeng nang ji. Lapen non kita long bom itum rape kit kan nang kio. Corona kit ar julong bom sadeli corona kit na te rape kit kido. Lati tum rape ba ki prevent beng nang jile pa media ki pan wan like chul jang len beng nang ji. Lapen media tu long kan na chuna nang ko. Lapen na pihira. Akar biang long ben kha nang kito mar do piglan hai. Ini tuh lada karjulong ke also be pregnant pusi pula so putar nali ko pilo pugdam pake. Also be pregnant putar julong postmortem report ada ngte. Lapen also be jong si pregnant puti ili tu mathaun tami ko an barn helan kan sexually mane accused kuri lati jong si alang li pregnant but alang li apo karlo inut ekta life kole. Lati alang li tumke inu hale ke murder to gailo bhai ni ati murder no. Lapen ko an ba ki unke ingtang ra ka punishment pinang jila alang li tumhan. Lati ili tum sarlo protection herbe itu namin on ko yan inu mati so make back jila pen pa justice ame palong is back. We want justice. Ladak penangan lang pera hawara rado tum celang si diso jang tum celang pen ladak karlitang eli tum mamumar samila rong hang pia phan ladak justice ke hang pina sila so puthak ladak kachasong arat do an pen kupisi la so puthak ki pudai me mala hai eli tum arjupor jona la pene tha la nai pho aprang ga justice to ti kurang Woi kopi muncul lagi lain nunui kulit dulu lain dulu ni kan no justice itu kalau samila orang hang pia pan nali tu justice ke hang pila so puthak nali tu pila pudam sike No justice! Alam ni hala, claim back lawa, murderers tumhan. At mandate the punishment back nanti. At himate alang ke, murder to che. Alang ni ke pregnant betul na. So alang ni ke duita life si, alang ni lombo. So la pancho tak lila kali, alang ni 4 years betul dah. Na 4 years ang dong ke, pipi dong. Ang dong macam ni ko ni, dia kisulong ko nang ni. Lagi ni tu macam ni lah kan ke. Aku lah, ini education system weak aja ini sih, lah kerja pelang. Karena lo tu nama council lah pandang ni, pilih pilih sih. Kalau dia, ilmu tu mas council dia pun bolo. Buat tidak pindah education system ke, nilai metang dah pilih dia, mau mandi sih cari lo. Kami nak kan cari ada kita, nilai education inquiry kita, yang kita boleh pilih. Education inquiry konsul report lah, ini cek, survei lagi boleh pilih. Penangan western biang pen, ini tu mamumar tu, nogong lah, rohalong santot si Kespur sunit pun lah, halong ketu topik lah, lasi, halap hai also marapan, nali tu ahin pen, aperen setung lah pen, kalau biang tu mas council lah pen, song doan nali tu pilo kat sini rikan tiga. Pilo je, sampai United Nations, Dewan Presiden, je, lah survei tam nang ko mamasi, apera biduma, kusong Tapi buat yang dulu, ada inquiry dapat buat ya. Jogja, lapan juga Jogja ada, hala,
education system sih tinggal beko macam ni. Kasi education system bang improve free berarti lagi tu bom tu. Itu man bom tu aku lagi tak itu bom tu. Education system beko. Tangke nayan mani tek akur la pen Rakas Port akur kan phasi pipetik nangli tum kace song sangsin. Sangse. Aku mende alang kita klaim makam masih song. Mende yang alang yang tu hidup berarti muanan kita langsung bom nang bom tu. Lagi ini tum targia harus cekali lo. Bahkan kumia harus cekali lo. Pura humanity anjir itu kan justice kan kita jadi kan insang pokok berarti lagi muanan kita wall long. Pas wall karbeng long cekali pura wall long langsung ceplang bom tu. Langsung pantang nama itu. Thank you.